इमेज पाउडर मियंग ताबिरिबसिंगबु बिनिता ताराम नोक्सो बगलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउडर मसिगी मरोय पाउ थमजरी मणिपुर की सक्तम कायबे यारोय हाइबगी मैरा रैली चटख्रे सेक्शन मिफम फमनाख्रे तेंथा खुंजाउदा निंगोल सिंह चाकौबगी थोरम पांथोख्रे लोइनना सानरोय सिंह तारामना ओख्रे हौजिक पाउडर मसिगी मपुंगय पाउ लोबिरसी NSN IM amadi India government anigi marakta chathariba peace talk asigi waroisin purakpada hiram amatada Manipur gi saktam kaiba yaroi haiduna sangsilakhiba khongjangi saru ama oina ngasi Tulihal Idiga Youth Development Organization, Sacrifice Youth Development Organization, Konjil Youth Development Organization, Tulihal Mayai Laikai Welfare Association, DM. Amadi Youth Care Tabokpi Club na sinduna Numidangi matamda Maira section khongsa chathakre ngasigi Maira rally aduda saruk yakiba miyamna long live Manipur Manipur gi saktam kaiba yaroi NSN IM amadi India government anigi marakta chathariba peace talk na Manipur gi saktam kahenba yaroi haiba slogan kaya lauduna Tulihal gi miyoi lising ama henbana khutta Maira paiduna Tulihal tabokpi dam makhongdagi horaga Yairipo Santa Bazar yoromlaga amuk Thambal no market tamna chatki Loisalakpada Tulihal Mayai Laikai Lampakta Mayamgi Mifam ama phamduna ngasigi Maira khongsa adu loisinki Kokomina sangsileba khongjang mu sagotuna ngasi ayu pung 9 makhairom tabada Yairipo Khoirom Leimangi Maira sangda nongpok maikai apunba huye lalong sintam sanglengi sanaroi singna section mifam phongkre section mifam aduda India government amadi NSN IM anigi waroisin purakpada Manipur gi historical amadi geographical boundary kahenba yaroi haiba demand tauki tungda sanaroi sing aduna human chain semduna Manipur gi ngkhoi kaiba yaroi haiba kholau kaya su lauki Kogi nongpo molas satra satri single loina phami bani thum si pandam di Bharat Sarkar amadi NSN IM gi waroi purkada Manipur gi ngkhoi kaiba yaroi amadi apun saktam kaiba yaroi loina kogi administration tongan bisu yaroi haiba kogi arepa phirep lei loina kogi Manipur da tongan ba jati na khundaba iram da masida Kanglup khar khaki pena mohna bada Kanglup atai da chokpat thabak tawbiganu India lenga amadi NSN IM anigi marakta sanariba santigi waroi sinna puraknaba honabada Manipur gi apunba gi saktam kahelakpa yaba wafa amata yaholakpa yaroi haiduna ngasi wangu laifam chithek lekai market set da miyamna section mifam phangkre Kokomi gi miyang makhada all wangu senior citizen welfare na sinduna sathakiba ngasi gi section mifam aduda wangu gi lekai khuding da leiba club sing Maira paibi loop sing amadi lanai organization singi mihu sing yauna masing yamlaba miyamna saruk yaki loyana Manipur gi apunba gi saktam kahenba yaroi ekhoi shanti pami long live Manipur haibana singba kholau kaya su lauki hairi Kokomi gi miyang makhada ngasi jiri bangi babu parada leiba Congress Bhawan gi mamangda jiri bamda leiba aibi singna sinduna hauze India government amadi Nagaland gi lalholuk kharaga wari sanariba sida Manipur gi apunba gi sakta amadi Manipur gi lam sokpa yaroi haiba section mifam wakai mifam ama phangkre mifam aduda saru yakiba Kakrabam Babatona Pondokibada NSN IM amadi Government of India ga sanakiba waroi singi agreement aduda Government of India na kari yaurige haibasi khangandana tumina leisenba sina maram oiraga karigumba aronba phongdokpa yadaba warol yaurabra haibasi Manipur miyamna singnari Manipur miyamna pamlibasi Manipur gi ngamkhai kaidaba amadi administration amagi makhada singmi tami punna leiba haibasini haiki ngasi gi section mifam aduda Kanglup naiba thausil yaroi Indiana Manipur thugaiganu waroisin purau wakai purakanu NSN IM gi waroisin purakpada Manipur soktana loisalu haina iba placard kaya paiki Thangmaiban Kendra gi MLA KS Joy Kisan haikre
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯏꯌꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯗꯤꯒꯅꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯐꯝꯂꯔꯣꯏ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MLAꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ प्रजा मियाम कोकोमीना लूरबा तंजा असिदा असेंबली कौरगा वरेप लौबियो हाइबदा लेंगाक असना मना ताद्रबनिना थौना फना हाइबिरो NSN IM अमदी भारत सरकार अनिगी यानसे अदुदा मणिपुर प्रजा मियामगी पामदबा अमत्त याउदे हाइना थौना फना लाउथोकपियु मसी ओइरगदी अखोइसु तुबिना लैजगे मणिपुरगी मियामसु लैयु हाइजगे हिरम खुदिमक्ता सोइरबा BJP दा मतेंग पांगजगे हाइबदा सेलबा असिनदी प्रजा मियामगी इशुदा सेलबनी हाइना लौबिरो इलेक्शन ममांग अमदी मतुंगदा सुंसत समिनारोय हाइकिबा पार्टी कया अमा पुन्ना समिनारी ओइदबा कया ngang BJP की चिन थीबगी हैनबी अदु मणिपुर मसे ताबई फिबम लाकपा सिददी चिन थीबिरगनु डेमोक्रेसी चटपा लेबा अमदा प्रजा मियामगी मायोक्ता लैबा तारगदी डेमोक्रेसी लैबगी कानबा लैते अखोय खुदिमंगना असुंबा हाइबसिदा माय ओनसेलगा मणिपुर कन्नबा होनमिनसी हाइखी कैबिनेट ना डिसीजन अमा लौरगा गवर्नर ना असेंबली अदम कौरगा लेबाक मयामगी खन्नसी हाइदुना ngasi चोक्थादना लैरबा हिरम खुदिमक्ता सोयरबा BJP सिदा कोइना मतेंग पांगबिरगे हाइबदा सेलबसिनदी प्रजा मियामदगी इशुदगी मखोसे सेल हाइबसे मसी मियाम खंबिरो हुजिकती चिरबा तंजासिदा कांग्रेस BJP अदुग तोन पार्टी ने हनो कंफुनरगा मणिपुर कन पाइबसे मसी पाइदगी मरो होइबने हाइबसे अयामना अतोप लेबो पॉलिटिकल पार्टी सिनसु तेंथा मखालेका यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन TMYDO तेंथा न सिलगा ngasi तेंथा खुलदा अतोपा फुरुपतगी मयुम पालकपा निंगोल सिंग अमदी निंगोल लोप तेंथा गी निंगोल सिंग बु ngasi हराव तरामना साकौबगी थोरा अमा तेंथा खुंजाव जूनियर हाई स्कूल दा पांगथोखरे थोरा मदु करिगिदमक पांगथोलिबनो हाइबगी मतंगदा TMYDO गी सेक्रेटरी सुंदरलाल नौरेमना हाई थाइनदगी सथरक्लबा मबुंग मौपा मसे मसल सिंह सही अमगी मनुंगदा अमुखक पुन्ना मपाम लमदमदा हराव हराव पुन्ना हावा हाउतबा थिदना चाक चरा अमा सामिनबगी नुसिरबा निंगोल चाकौबा कुमैना लाकपदा अतोपा फुरुप कयादगी तेंथादा मयुम पालकपा निंगोल सिंगना निंगोल चाकौबा चटपदी चटनिंगबा अदुबो चाक कौबिनबा मफमदि लैतबदगी थमोइदा वाना खांजबा अदुगा अमुक चाकौबा चटुरगना मियामना करी खनखिगदगे हाइदुना मथमोइ सोक्चबा अदुदगी खरदा ओइरबसु मखोइगी थमोइगी अवाबा पोकनबा हाइदुना निंगोल चाकौबगी थौरमसी सिनबनी मसिगा लोयना निंगोल लोप तेंथागी निंगोल सिंगबुसु पुन्ना चाकौबनी हाइखी थादा अतोप फुरुपतगी मणिपुरी अमदी मणिपुर की वांगदो तुम फुरुपतिंगगा मसागी कल्चर ट्रेडिशनल आइडेंटिटी पुनम थादागा थादोगा मैतै खुनागी दमक्ता मैतै लैरनी दुगा मसिदा मागी नुक्सिबा मै थादोगा अखोगी चटबी सिदा लागा अखोई मखोइना निंगोल चाकौबा सिबदि सरुक्ति यानिंगा कौबिनबदि लैतबनिना अतोप फुरुपतदी हारिबा कुमहै असि तौदबनिना कौबिनबदि लैतबनिना मखोइना यावनिंगा थंबोदि खतम सुर खांबदो तमाइदो मदु सेंटिमेंट खंजरगा मखोइगी दम अखोइ लैरी तमाइदो तेंथा मखल कई यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना लैरी हाबजा Wildlife and Biodiversity Conservation Committee WBCC Manipur की थोंगमी से नंगसी इको पार्क के कोई बदा उसे लांग थाकरा हाइना ड्राइव चथखरे ड्राइव अदु पार्क असिदा उसे लांग थाकले हाइबगी अकंगनबा पाउ फंगबदगी WBCC नंगसी अयु अंगनबा पुंग अहुमरम ताबा चथखिबनी ड्राइव अदुदा उसे फानबा लांग मापन फागत पंगमखी ngasi की ड्राइव अदु खंगबोक पार्ट्री लमलोंग डायमंड क्लब की थोंगमी सिंगसु मतेंग पांगखी WBCC की जनरल सेक्रेटरी निंगथौजन रोमेश ना फोंदोखिबदा निंगथमथा मता अमदी लौरक पंथा योसलकपदा लमदम तामना पाइरकपौ से क्या लमदम अस चक्ताबा हौरे अमदी मखोइना मनिंग तमना चक्ताबा ngamnaba अखोइना मिनुंगसी उपिबा मथौ ताइ लमलकी साउसेक फाबिगनु अमदी मखोइबु योखतपियु कनागुमना लमलकी साउसेक सिंग फानबा होनरंबा अमदी फारंबा थेंगनरबदी आइनगी मतेंग लौदुना मखोइगा मायोकनगनी अमदी फंगफम थोकपा सेरा अदु पिगनी लमलकी साउसेक लोकल अमदी माइग्रेटरी बर्ड्स असिबु योखपदा मिपुंग खुदिमकी थौदांग लै अमदी लमदम अस लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी महिरोय लुक कयानसु मतेंग पांगबियु हाइना
WBCC की जनरल सेक्रेटरी ना अपील तौरकली District Table Tennis Association Imphal East amadi Imphal West na singna pangthokiba state level table tennis tournament singda rank wang na phangduna mai palakraba Thobal District ki sanaroi singbu Thobal District Table Tennis Association TDTTA Thobal wang matabana sinuna ngasi taramna okre TDTTA gi holda pangthokiba taramna opagi thoramaduda Khangabo Kendra gi MLA O Sujakumar TDTTA gi President Dr. O Ibopisak Singh Additional SP Operation Thobal Soibam Sasidanandana Mathang Sitna Atheba Mitunglen Thoramapu amadi Akhanaba Mitunglen sin oina saruk yaki Ngasigi Thoramadugi Manung Channa Table Tennis Federation of India gi miyang makhada Himachal Pradesh Table Tennis Association sinduna Thasigi Taratautai Kunithoi Phauba Himachal Pradesh ki Dharmasalada Pangthokadoriba UTT 81st Cadet Amadi Sub Junior National and Interstate Table Tennis Championship da saruk yarugadaba Sanaroi Singidamakta Mapuda Thaunijaki Championship aduda Manipur ki Sanaroi Punna Tara Nipangi Manungda Thobal District ki Tara Yauri Hairi Tharamaduda Reng Wang na Mai Palakraba Sanaroi Singda Sakhangse amadi Asamba Kudol Piduna Puning Thawatki Sagol Bal Sayang Kurang Makong amasung Konthawjam Laikai Anina Pulaga Semba Senior Social Group SSG na Mana Laurakhiba Sanaroi amadi Sotharaba Mairoi Singda Selgi Mana Piduna Puning Thawapagi Tharau ngasi SSG gi President Dr. Ahong Sangbam Maina Singha gi yumda pangthokre ngasi gi tharamaduda haukiba August 13 dagi September 3 phauba South Korea gi Chungju City da pangthokiba 5th International Thangta Championship 2019 da gold laurakhraba Leisemba Yengkhomcha Khetrimayum Lan Mangang amasung Kheljit Saikhom amadi Andhra Pradesh amasung Rajasthan da pangthokiba National Master Athletics Championship da gold laurakrabi Salam Ongbi Lena Devi bu Guest Award piduna puning thawatki amadi mahiroi manga da stipend su kusinaki loyana thangta phalasi mayai koibigi sintak purel Moirangthem Rajen bu sakhangbo oina ikai khumnaba utki amadi Dr. Ahong Sangbam Maina President SSG bu Zoram Medical College Mizoram da Professor NISOD Pathology oina khalakpada haraubasu phongdoki Wusu Sanaroi Singi Punsi Kanbiyu Trial Selection Pangthok Piduna Tournament Yawa Phanganbiyu haiba demanda Kumal Lampakta Laiba Kangsangda Wusu Sanaroi amadi Makoigi Ahal Lamansingna Wakai Phamduna protest tawkhre protest da saru yakiba guardian Senyai na phongdokibada Manipurda Wusu Association ani thokpadagi trial selection da sayetnaba thokle handak pangthokadoriba Tarampasuba Sub Junior Trial tawbadagi Sanaba Phangdabagi Pibamda Leire Association ni marakta yanaba puraktuna trial selection pangthoktuna Sanaroi Singh Thabiyu players singi marakta national player kaya Manipur gi mai purakadaba kaya yauri haiki asidasu hujik tayenaba ama thoktana koigi hujik koigi kano iriba sanaroi sing asi sanaba phangdabagi adugumba kano lakpasina maram oirakanda marui leinariba authority singna koigi angang sing asibu sanaba phangannabagi damakta athuba matamda koigi yanaba ama natraga association gi ani gi site gi angang sing asibu sanaba phanganbiu Wusu Sanaroi amanasu ngasi wakai phamadida makoina thengnariba khudong chadaba singi matangda wafam kaya thamlakli Singna sahi chupa competition thokna bai damta practice tawjarakpaje asi sahi duma pura mahan bidune ba national sana phangdragati selection tawgaragi je somda lehoriba association amagi somda lehoriba player ga je national player amdi international player mayam leiba aduga koina haijaningidi moina selection tawgiba team madu thaga doba sum leiragadi somda lehoriba player ji thari doba ledi team mani mamta thabi ganu haijani Manipur ki top actress amadi fashion icon Soma Laisramna hauze New Delhi ki Indira Gandhi Center for Arts Janpat ta pangtholiba North East Festival 2019 ki manung chana pangthokadaba ramp ki showstopper oina ramp walk sakadori mahak Manipur ki top fashion designer Maxwell Yangoijam ki North East India ki indigenous handloom ki collection sing utkadoriba designer Maxwell ki makhada ramp walk ki showstopper oigani showstopper oigadoriba Somana phongdokibada asigumba North East India Festival asida Manipur imagi mahusinduna saruk yaba phangbasi laiba yamna phabani festival asna North East India ki top pa culture bu malemda utnabagi achauba platform ama oiri haiki
डिजाइनर मैक्सवेलना फोंदोरपगी मतुंगिना महाकी कलेक्शन असी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फजरबा कल्चर अमदी हैंडलूम की थबकसिंग पुथोक्तुना पृथ्वीदा उद्नबनी हाइकिबगा लोयना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर सिंगना महापु फेस्टिवल असिगी सरुक अमा ओइबा फांगनबिबगिदमकसु थागलकली सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मस्जिद अमा सानब लम एकर मंगा पीनबा हाइरिबा दुगी मतंगदा लौगद्रा लौरोइद्रा हाइबगी वारेप नवेंबर 16 पांथोकदबा मीटिंग द खनगनी हाइना सुनी सेंट्रल वकफ बोर्ड ना फोंदोखरे उत्तर प्रदेश सुनी वकफ बोर्ड चेयरमैन जुफर फारूकी ना हाइकी मीटिंग अदु नवेंबर 19 दा पांथोकनी तोरंबनी मियोय खरना लम अदु लौदनबा मंगोंदा हाइरकपा लेखरे हाइनासु फारूकी ना फोंदोखी अदुगा मियोय खरनादी लम अदु लौरगा मस्जिद अमा अमसोंग महिलोइसंग अमा सागदबनी हाइबा वाफम मंगोंदा फोंदोलखी हाइरी सुप्रीम कोर्ट की वारेप अदु तरामना ओई हाइरदुना फारूकीना मखाताना हाइकिबदा बोर्डना सुप्रीम कोर्ट की वारेप की मायोक्ता लेरोय नेशनल की इंटरेस्ट सयत नरिबा लम अदुगी मतंगदा क्लेम तोखिबा अदु बोर्डना विड्रॉ तौनबा प्रपोज तौबा लेख्रबनी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सेमनबगीदमा बीजेपी कोर कमिटी की मीटिंग अमा मुंबई चथखरे चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल रेसिडेंस बर्सा बंगलोदा एक्टिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ना चेयर लौदना पांथोखिबा मीटिंग अदुदा स्टेट पार्टी चीफ चंद्रकांत पटेल सीनियर लीडर्स गिरीश महाजन विनोद तौदे अखिल सेलर पंकजा मुंडेना सिंह सरुक यारी महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह केसियारीना गवर्नमेंट सेमनबा देवेंद्र फडणवीस हाइरक्रे गवर्नर की वाफम अदुबु बीजेपी शिवसेना तरामना ओकी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरबदिना गवर्नमेंट सेमनबगी क्लेम तौबगी हक लई मिखल की रिजल्ट लौथोख्रबगी मतुंग नुमित 15 सुरो फाउबा गवर्नमेंट सेमना लेरिबनी अमरोमदा कांग्रेस लुचिंगबा संजय निरुपमना शिवसेना सपोर्ट तौनबा कांग्रेस अमसुंग एनसीपी की एमएलए सिंगदा खंगनग्रे हाइरी सानबगी पाउदा हेरो इंडियन सुपर लीग 2019 की कुनसुबा मैच री कांटेरबा स्टेडियम बेंगलुरु एफसी गा चेन्नई एफसी गा नुमिदा वायरम पुंग 3 मखाई तारकपदगी सानबा होक्रे लीग असी ngarang विवेकानंद युवा भारती करिगम कोलकाता सानखिबा 38 सुबा मैच दा एटीके ना जामशेदपुर एफसी बु अहुम अमदा माइथेबा पीख्रे हयेंग नवेंबर तांग 13 लीग असी 29 सुबा मैच री कांटेरबा स्टेडियम बेंगलुरु एफसी गा केरला ब्लास्टर्स का सानरगनी होजियारोबदा मरोय पामुकाना थमजरी मणिपुर की सक्तम कायब यारोय हाइबगी मैरा रैली चतख्रे सेक्शन मिफम फमनख्रे तेंथा खुंजाउदा निंगोल सिंह चाकौबगी थोरम पांथोख्रे लोइनना सानरोय सिंह तरामना ओख्रे ngasi paudam pijaba matang asilo sinjare mieng tabiri besingbu amuka na kurumjari